kući svi imamo dosta kablova, imamo dosta punjača za telefone koji sam uvijek u delu nekoj kutiji, delu nekoj kesi ne gomili i kad nam treba uvijek imamo problema da to nađemo, da otpetljamo. Kabel od mikrofona za kompjuter, fen za kosu, razne stone lampe gdje su kablovi uvijek upetljani, usisavači, ovo je mali usisivač sa kablom od 4 metra koji kad nam treba uvijek je upetljan. Sad ću vam pokazati način kako da to rešite. Da bi ovo odradili, potrebno nam je sledeće. Znači, kablovi, izolir traka, deblja plastična cev, tanja, mala cevčica, tanka, može i olovka da posluži, također tanka cevčica, malo deblja i potreban nam je fen. Prvo što treba da uradimo je da fiksiramo sa izolir trakom početak kabla, da ga umotamo u krug do kraja, također da ga fiksiramo sa izolir trakom. Sljedeće što nam treba je da ga sa fenom dobro zagrijemo, kabel, da ga dobro zagrijemo. Kad to uradimo, onda treba da ga dobro ohladimo, da li sa fenom ili da ga, ako je hladno, da ga držimo napolje dok se dobro ne ohladi. Sa tim je sav posao završen. Pošto smo skinuli cevi razne oko kojih smo obavijali kablove, cevi, olovke, dobili smo kabel koji je kao opruga i ponaša se kao opruga. Ovo je onaj kabel od 4 metra. Kome je teško ovo da radi, može na prosti način. Može da iskoristi šnalu za kosu. Više veličina za veći kabel, veća šnala. Odradit će svoj posao. Manja šnala za tanji kabel. Kome i to teško, gumicu stavi. Može čak i spajalica za papir. Ali, koliko vidimo da je ovo daleko najbolje. Znači, to je kabel koji je od 4 metra koji se ponaša, kad ovo odradimo, ponaša se kao opruga. I ne zauzima nam mesta.